सचिव गुइगको न्युवा मिजो नेक्ट ठोसान्त्रा साकी दङ सक्ष्ट जुजल्पना पन्लस कुस्तु छिक्पे सक्सिया मफुजिरे मनो थौ नेपाल सम्बत छिन्छ व पी न्यासिला गाका दुटिया अटेको 2081 साल फागुन महिने 16 गते सञ्चरबा थौ जाजो न्याके छफो तने राष्ट्रिय गान पाके छफो देशे मि पाके जिगु देश छय छजिटा अटिय थुलिय के हो गुलिय गुलिय टोमी हालाटमा सत्यनारायण मानण्डर चुयाटमा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ अले ठुकैले चाहिँ द्वारिकालाल जोशी गाना गुन गुन चुयाटौडो गुन चाहिँ न्यू बज्राचार्य गाना चुयाटौडो ठुकै चाहिँ वास्तविक संगीतकार सूर्य चाहिँ जी छने कुछना टाइम हो जिगु विचार न्यू बज्राचार्य जुखे छ तर युट्युब चाहिँ भिडियोले जाछन संगीतकार द्वारिकालाल जोशी गा चुयाटौडो शिवसा शिवसा चुयादिस थोबारे अन्जना दिस जिगु देश छय छजिटा अटिय देश छाया छजिता तिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया देश धका गनध्या गुमदै थनहाय थोथे दुख में गुछुदै जिगु देश धका गनध्या गुमदै थनहाय थोथे दुख में गुछुदै जिगु भैओ कला जिगु भैओ कला गण संस्कृति दू जिगु देश वखा जी सदान दू जिगु देश छया छजिता तिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया तन धै गुछुखा मन धै गुछुखा नजी है जिगु जीवन है जिगु खा तन धै गुछुखा मन धै गुछुखा नजी है जिगु जीवन है जिगु खा जिसिनावन सा जिसिनावन
सा जिजुयाले निगु जिगु देश शिवाय मधुमेगु जिगु देश छया छजिता तेया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया 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 थुलिया की ओहो गुलिया निनाजला ठाउँ डक्सुया नापाङ्गो देशमी ठोमिरुङ्गा वङ्गु जाजो निना चाहिँ ठिटीको ठाउँ चाहिँ स्टिकर छ्याइ दिक्ने नाम भने डक्ले नापा रोबी जोशी खटिया रोबी जोशी नापा रोबी जोशी नलु कान्छभाइ कोजो सुदेश लाकार रमेश कपाली नन्दलाल महर्जन रत्नमाया जोशी रत्नमाया खोलु राजु सिक्राकार गीता खर्गे किरण खर्गे मानिक साक खटिया वङ्गु जाजो शेरनारी मे मुख चाहिँ निये न्यामुख अकि मध्ये भुवन राज मानन्धर उत्तम बोल श्रेष्ठ शशि राज भण्डारी जो नेनबिले आनन्द वइको जाजोरका छुइदिला खटिया शेरनारी मे राजवीर डङ्गल राजभाइ साके तुलसी स्यामी राकेश महर्जन निनु श्रेष्ठ रामबाबु श्रेष्ठ सुदेश लाकार नरेश श्रेष्ठ जो शान्तराज नेवा मिजोरका छुइदिएको खटिया शुक्रराज साके आनन्द मोहन रञ्जित राजेश साके कृष्ण मानन्धर नरेश यम श्रेष्ठ पूर्णरत्न साके निनु श्रेष्ठ हो मुना जोशी ख चुलमध्ये पूर्णरत्न साके जो चाहिँ वङ्गु ज्यादा सुङ्गु ग्रुप रमेश कपाल जो छिनगुङ्गु ग्रुप उत्तम बोल श्रेष्ठ जो न्यू ग्रुप शेरनाटी जुल सिक्वे सक्त यक्को सुबा देशात्म लिपना ठे शेरना ग्वालना दिदियो मनाउतना वङ्गु ज्यादा वो कमेन्ट बुनेको छु त्यसले न पाँचने दुवाल विजय जो नमस्कार गोजुरका छु दिथे त राजेन्द्र डङ्गल जो बढाइदिए दिथा खटे रोबी जोशी जो नमस्कार नमस्ते का चुई दिथे तो राजेन्द्र विश्व जो जुजल्पा शान्तराजु चुई दिएको राम शरण स्यामी जो जुजल्पा शान्तराजु का चुई दिथे शरद कसा जो जुजल्पर काटे दियो कुमुर श्रेष्ठ जो तस्कम बानार काटे दियो खटे संजय साकी जो आफ्नो सुबा दिसना चुना सिक्ने सुक्त हन बनार का चुई दियो लवेको चाहिँ नि कालिम्पोङमा उखने चाहिँ सिस पूर्णमान का नाके पूर्णमान जे चाहिँ छे भाजु लवेको चाहिँ आफ्नो सुबा दिसना चुना सिक्ने सुक्त हन बनार का चाहिँ प्रचलित नेवा आफ्नो चुई दिएको खटे केदार स्टेट जो स मुकेश प्याया चुन्नीर का चुई दिला खटे पूर्णरत्न साकी जो नासा ठोकेस ज्या मुकेश स ताग जुइका केदार डाइनर का चुई दिला तो स जुजल्पा दाजु त सि खौ चाथे जो मुछिस प व जिल्ला जानेबले अमले पाउने आबिको तुरन्त कोलना वर का चुई दिला खटे आनन्द मोहन रञ्जित जो छिस्करी स भन्छ सेख चाथे चोर का चुई दिथे तो तुलसी श्याम जो छिगो भि उसाय काम ना चुनार का चुई दिला रमेश कपाल जो छिटा उसा मोर्थे जो मेबले स्या स पटा उसा पाला मार्का चुई दिला आज सिक्किम सन्तने जुगो उसाय बारे चुटा के आदिले यकीको सुबाडो आ ठौला न भन्छ सेख चाहने सने उकुन्ठा चाहिँ नासा ठोस चाहिँ भन्छ कमजुल जी माथि चाहिँ जो विचारको एन पछि सर्ट गर्ने पाना चौ डोट के त लागि जी क्षमा फनाथन थटे सुमन साक्य जो मुसो निला धागो बालको चुयाटो मेटा हिन्दी म्युजिक खराउ के थे हालेको सुया नेपाल भाषा लेचना मे डेका हाउस गुल्चको बालाई गयो मनोतना सुजा बिहार का चाहिँ सुमन साके जो आफ्नो मुसो निला धागो पति छ हिन्दी फिल्म म्युजिक चाहिँ मिटा चाहिँ वेकमा दैदियो खला ठिकै थौया म्युजिक टे फसला छ ने बालाउ ख आगुलिङले चाहिँ थे हिन्दी फिल्म ने छ कपी या बने चलनहरु दुठो कपी या चलन चिठाजको मको श्रीलङ्का भाषा न हिन्दी मेयो चाहिँ थे खारा वोकी डेका चलन दो ठटे नापा निन्दो अफगानिस्तानी रेडियो न चिठाका रेडियो काठमाडौँले हात हो इमसा अफगानिस्तानी रेडियो न वो हिन्दी में चाहिँ इमो भाषा चाहिँ हाका हो तो वो कथा चाहिँ छिसन तो नेपाल भाषा न हिन्दी में त चाहिँ नि नक्कले नाप चाहिँ नमुने रूपे डेका टाउला ठटे मदन मान राज भन्ने जुजल्पा टारेमा ठाउँ नेपालसम्म 1145 लगाएर नमी शनिबार सनगुनी खुनिया 16 ठाउँ नि 16 सुतालामा सुबा नमस्कार आज 2081 फागुन 10 गते शनिबार फागुन कृष्ण पक्ष नवमी तिथिको दिनमा सबै सुखी र निरोगी हुन् श्री दुर्गा माताले सबैको कल्याण गरोस् श्री शनिश्वराय नमोहरका रूपमा चुइदिनु ठटे नन्दलाल महर्जन जुन जुजल्पा साँझरा दै छप्ने ठोज्या जो यक्को बाला तल सुबा डोर काटेदियो नन्दलाल महर्जन जो छिटन जुको सुबा हो ठटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जुजल्पा साँझरा जो सिक्किमे वना न ठगो मा भाषा सिक्किमे खैमको कालिम्पोङ जिल्लामा
सिक्मे वनान ठगु मा भसा म्याला मा भाइ सेवना दिम स्वर्गीय पूर्णमान साके सले ठो नापाङ मे ह्यागिन पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस लस्ता बांग्लादेशी बारे संक्षिप्त परिचय बिहा सुरु जुगु जाजो नेवा मिजो 198 प्रस्तुतिले दक्ले लिपछम प्रजापति थरी ठगु पवगु स्टार्ट खटे न्याय मे अले उकि न्याय हिन्दी फिल्म या पुकारटा चला हु मे या मे त भाइका नेवा भाषा फाला त नेटस्क बाला ल सुबा जे मा भारका चाहिँ ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन लनुगो खटे आदिले ब्रह्मदेव श्रेष्ठ यो सुबादो टोरंगा मेको कमेन्ट ठुक्नटु राजवीर डंगल जो वकन ठुक्न चुइदिगु जोजल्पा शान्तराजु छियोट नेपाल भाषा मि जाजो निन्ड्या अटकन लेट आतना सायद मातृभाषा प्रेम लागि टस्क गोरवे खख ठुकै लागि शान्तराज गुरुजु फुटे कृत्य गिटा दिछा छ तो ज्याजले छौ सोना प जानकारी नेवेटेना दे छौ जको बिस्कको इतिहास देखा बुलु हन निजना वया च देव जनता या निस्वार्थ सेवा भएक मेगु स्वार्थ मोरटे हावया च राजनीतिक पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी चाकको ट मुजा 8औं मा अधिवेशन मार्च बार लेनिन बार व मर्से टुङ जा तारा जिन्दाबाद देव जनता निस्वार्थ रूपमा सेवाया समाजबारी आचरण त व्यवहार किने धागो नारा ठेका खोपे सल्लाहकारी लिक खोला खेले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नाप नियम किपाई नायो कामरेड नारायण बिस्के रोहित जो उद्घाटना दिइतो सकल देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनपिण्ड बोटिका दिता इनाटो ओगो ट मुजे ठय मिति 2081 फागुन 16 निसे 19 गते पिण्डको जी उद्घाटन स्टेट 10 बजे काठमाडौँ कोटेश्वर व खपिया लाज फल्चा निखेर जुलुस लिएको छ ब्याका चुनारका राजवीर डंगल जुन सोइदियो जुल राजवीर डंगल जो वेगा चाहिँ नै नियम किपाई सम सक्रिय कार्यकर्ता ख वेगा चाहिँ टोखाइ भाग्न ख वकन चाहिँ ठो 16 गते 19 गते यो कार्यक्रम बारे जानकारी बिहा दिनु ल सु चाहिँ इच्छुक बुकिङ जुसा चाहिँ अन गोटिकाट न वकन इनाप नाटिगु रमेश मानन जुन ठुटो चुइदियो नेपाल सम्मत 145 सिलगार 10 में आइतबार 145/4,20/10 कम ये थन 145 थियो चाहिँ नेपाल सम्मति डोजुल 4 भयो नेपाल सम्मति पिङुको लागि ल्याओ 2 रहेको गा पछि थियो चाहिँ कृष्ण पछि जुल अले 10 थियो ठाउँ चिठी ल्याओ 1 थियो ठाउँ 12 नेपाल सम्मति ल्याचोले 12 छोन लमंग चिसन चुए मार्गा वेकन तैदियो चिसा नेवा भाषा बन चुए मयासम यो सुनाए चिसा टनै छ नेपाल भाषा त छेली नेपाल भाषा नेपाल सम्मतमा छेली दियो चाहिँ रमेश मानन दियो चाहिँ भावना दिया थटे अनित साकी जो तस्क पा मेमे सुया पागो भालागो मिने व्याटले यको बालारका चाहिँ चैतल अनित साकी जो छिन होम खने छु चाहिँ कमेन्ट गुन्डिया जिता तस्क न्याय पटला लिप न थटे चाहिँ कमेन्ट नादियो मन टन्ट कमेन्ट हने कचला कमेन्ट ना दिपे छिक्ने सकिता यको सुबा दिसातना आठोरुंगा चिसा चाहिँ मड्डीको चाहिँ मिनिने उया बिचाया हाकिने मे चाहिँ ढोटुक्नहरु जिगो मट्ने जाँच गुल्कागो का छ बिना जिम्वा मुको छुडा माथि वटा आई लाइक यु तथका मियाला टम्पटे दीप महजन खतके संगीतकार डबल साके रचनाकार सुलित खोबी नेना दिस छको बालापटी
दिस थुमिए चाहिँ रमेश कपाल जुन छया अपरि ख उकुन तिनिया थो रिलीज जुजिमा मे बल ठुटन्डु पुलुको खनिवा पालक नुगले तोल रे पुलु पिलु छंगु निबला दुनि खल रे गेनिवन य वइ सनिले न मंसे मठे जुइगु जुले न चल छय जग जुल रे मुसु छग जाम ए जिमि य म छजको लुम जिला ठहे लो म येल जिता छहे जग येल रे पाले पिली छंगु जुल दुनि खल रे ठुटन मिचु यादिम पति चाहिँ जन कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुल ठुटा चाहिँ बालक लेट यादिम मन राज नकमे अले बालकै हाला दिम पति सृजना श्रेष्ठ छ खनिमा पलक कनुगले तुलरे पुलुक खनिमा पलक कनुगले तुलरे पलथिली छंगु जला धुनि खलरे पुलुक खनिमा पलक कनुगले तुलरे छजकलु माझिला था हेलो मशु छग जाम हाय दिनियामा छजकलु माझिला था हेलो येल जितंग छाये धक येल रे पुलुक खनिवा पलक कनुगले तुलरे खनिवा पलक कनुगले तुलरे पलथिली छंगु जला धुनि खलरे पुलुक खनिवा पलक कनुगले तुलरे आछको जोमिनी ने मैचे सबले चंग स्वाना सुइटा सुइचन समय नाटक खालन जिता सुइचन दाइचे नाफ्ने चंग स्वाना सुइटा सुइचन ढाका टप्ली फिया टक जिता लोवन आकु पछि चार खाना गाचा गुली जक लो छंगो ढाचा गुली बांगला जिता ल छय गुली जक लो व छन्त टपाल सुरुवा सकल ढाका स्क्वाड फिना टक छन्त ला बोली बचन बांगला छंगो खवा बांगला थिसो जिता जक मको जिमे माइट न छय छंगो व्यवहार जिता साप य ढण्ड कामवाल दाइजा बाय न छय ठुटन चाहिँ बाजु मैले खम्प्या गाटौपट्टि मिझाला टपे मोन साकेवा आसन नकमी ख ठुके संगीतकार मन राजन नकमी ख मिचुया टम भीम बहादुर नकमी ख ठोचनी स्याट चाहिँ सोंगु पुस्तै मिजिमा भीम बहादुर नकमी मन राजन नकमी चाहिँ अबुजु ख स्याट ठके जुमा आसन नकमी न मन राजन नकमी भ्यामेज जिमा जुको विचार कुल तक मिले जु मुजु चाहिँ ध्यान फुटाला मिले मुस्त छिक्छ कमेन्ट नादिस आमी नादिस मै चाहिँ सबले चाहिँ सुहाना सुइता सुइजन
मै चाहिँ सबले चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन समय नाटको खाल चितलोन दाइचे लेप्ने चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन काका तपले पुया तगु चितलोन मै चाहिँ सबले चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन समय नाटको खाल चितलोन दाइचे लेप्ने चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन काका तपले पुया तगु चितलोन आको पर्सी चारखानी गाछा गुली जकलो छङ्गो ढाँचा गुली बाला जितला छयो गुली जकलो छन्त तपालो सुरुवा सकल ढाका स्कोट किन तगु चन्बाला आको पर्सी चारखानी गाछा गुली जकलो छङ्गो ढाँचा गुली बाला जितला छयो गुली जकलो छन्त तपालो सुरुवा सकल ढाका स्कोट किन तगु चन्बाला मै चाहिँ सबले चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन समय नाटको खाल चितलोन दाइचे लेप्ने चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन काका तपले पुया तगु जितलोन बोली बचन बाला छङ्गो खबाला ठेसो जित जक मखो सोझी माया नछयो छङ्गो व्यवहार हे जिता सापयो धन्दा काई मला दैछ बाया नछयो बोली बचन बाला छङ्गो खबाला ठेसो जित जक मखो सोझी माया नछयो छङ्गो व्यवहार हे जिता सापयो धन्दा काई मला दैछ बाया नछयो मै चाहिँ सबले चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन समय नाटको खाल चितलोन दाइचे लेप्ने चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन काका तपले पुया तगु जितलोन मै चाहिँ सबले चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन समय नाटको खाल चितलोन दाइचे लेप्ने चोङ्गो स्वान सोइत सोइचोन काका तपले पुया तगु जितलोन समय नाटको खाल चितलोन काका तपले पुया तगु जितलोन समय नाटको खाल चितलोन काका तपले पुया तगु जितलोन समय नाटको खाल चितलोन काका तपले पुया तगु जितलोन निना चुना दिल सान्तरा साकी पाखे नेवा मिलो बाला वटस्क बाला जिता वटस्क यो मजुल एन व चामखो मखु व तता जुल मस्युजक मखु वट तस्क मस्यु मेपे ओली सत्ती मजु नुगले वचुनी मजुल ह्याको व जिता तस्क ह्याको निलेजुक मखु जिता जुले न वइ मजुल तटिया मे हाला टंपति नरेन्द्र प्यासी फटुकी संगीतकार न चने नरेन्द्र प्यासी जुल रचनाकार मध्यान रत्न घंसाकार नेनानिसु
बाला वो तस्का बाला जिता वो तस्का यो मजुला बाला वो तस्का बाला जिता वो तस्का यो मजुला ए नवथा मखु ए नवथा मखु मखु वो कता जुला बाला वो तस्का बाला जिता वो तस्का यो मजुला मसु जकमकु वैता तस्का मसु जकमकु वैता तस्का मसु मैं पीउली सती मजू मैं पीउली सती मजू नुकले वो चोने मजुला बाला वो तस्का बाला जिता वो तस्का यो मजुला है को वो जीता तस्का है को वो जीता तस्का है को न्याले जकमा को जीता न्याले जकमा को जीता जो लेना वही मजुला बाला वो तस्का बाला जिता वो तस्का यो मजुला ए नवथा मखु ए नवथा मखु मखु वो कता जुला बाला वो तस्का बाला जिता वो तस्का यो मजुला आचप ख्यालिमिनी नाटक छिम्मा इले छिम्मबु पेले जिछमि शाहरुख खान यमि छिमतत छाक छिमदाई माक जिना पाँच छाक यमि स सुरेन्द्र मानन्द व सुरेश मानन्द संगीत व रचना सुरेन्द्र मानन्द शाहरुख खान यो मै छिमे शाहरुख खान छिमतत छाक छिमदै माक जिना पो छ ठ्याक यो मै जिना पो छ ठ्याक टडक टक छिम्मा हेलेन छिमो भेलेन छिमे शाहरुख खान यो मै छिमे शाहरुख खान छिमतत छाक छिमदै माक जिना पो छ ठ्याक यो मै जिना पो छ ठ्याक छिम्मा हेलेन छिमो भेलेन छिमे शाहरुख खान यो मै छिमे शाहरुख खान छिमतत छाक छिमदै माक जिना पो छ ठ्याक यो मै जिना पो छ ठ्याक टिङ टिङ टक टिङ 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 टक टिङ टिङ छन्त चुप्पा नैगु छिमी के नसिला खानी ढाम ते धक्का दया छिमी माइ त कन खानी आजै छुयाको यो मै आजै छुयाको जी छन्त चुप्पा नैगु छिमी के नसिला खानी ढाम ते धक्का दया छिमी माइ त कन खानी आजै छुयाको यो मै आजै छुयाको तासा छुजरा सुसा छुजरा जिना पछ ठ्याक यो मै जिना पछ ठ्याक
치마 헬렌 치마 무벨렌 지치미 사루칸 여메 지치미 사루칸 침도 차가 침대 마가 지나고 차차가 여메 지나고 차차가 따라띵띵 따라띵띵 띵 따라띵띵 Chimi dynamic kadala chantala bayata dhaka aji chuyago yomai aji chuyago Chimi mana kopra lula chimta che wala dhaka Chimi dynamic kadala chantala bayata dhaka aji chuyago yomai aji chuyago Lusa chuchuna dasa chuchuna jina pachatyaka yomai jina pachatyaka Chima helen chimo belen chichimi sarukan yomai chichimi sarukan Chimtada chaka chimdai maka jina pachatyaka yomai jina pachatyaka Chima helen chimo belen chichimi sarukan yomai chichimi sarukan Chimtada chaka chimdai maka jina pachatyaka yomai jina pachatyaka Chima helen chimo belen chichimi sarukan yomai chichimi sarukan yomai chichimi sarukan yomai chichimi sarukan yomai chichimi sarukan जाजुले छपो नेवा सोच भाइ छप मिना हाक्यो याना यात न ख आ ठौ यस चाहिँ सोच बा चाहिँ राजमती मिजना वया राजमती वा मटन्या या वा न्यापिस चंग खेले रचनाकार दुर्गालाल श्रेष्ठ अले हालाटमा पवित्र कसावो रोज श्रेष्ठ क अले लेट याटमा न्यू गोजाचार्य राजमती वा मती नायवा राजमती वा मती नायवा मी पुसे चंगु को खेले राजमती वा मती नायवा मी पुसे चंगु को खेले छंगु तो पाया बाला कुली कुली चिंगु सा घन बाला छंगु तो पाया थी बाला कुली कुली चिंगु सा घन बाला बाला हे उली बाल मला बाला हे उली बाल मला गुली की तो बाला बाला मीठा बाला है मीठा बाला यो मटुयु वाजी तरेवा यो मटुयु वाजी तरेवा मजे से मन के वाजोले राजमती वा मती नायवा हे पुसे चंगु तो खेले
मदीना येवा राजमतीवा मदीना येवा मी पुसे चुंगु तो खेले राजमतीवा मदीना येवा मी पुसे चुंगु तो खेले कुमार सागरी छपु बेबे ज्यातो नेपाली मिन्दिने हावाको लहरसँगै उड्न मन भयो तिम्रो त्यो बास्न मनीमै चल्यो अरे म्यालाटम कुमार सागरी जुल चुयाटम सुजाता रानी हो तस्मान प्रधान हावाको लहरसँगै उडिरहन मन तिम्रो त्यो बासना मनमै चल्यो रे हावाको लहरसँगै उडिरहन मन तिम्रो त्यो बासना मनमै चल्यो रे तिम्रो त्यो बोलीमा मगन भएर तिम्रो गाडी फुलहरू पनि छम 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 नाच्यो रे ओ पर्वत सुन्दा तिम्रो त्यो बोली मुटुमै लागेर मनै रमायो रे पर्वत सुन्दा तिम्रो त्यो बोली मुटुमै लागेर मनै रमायो रे तिम्रो त्यो हेराइमा लत्थम भएर यो बेरङ्गी जिन्दगीमा हिँड्ने बन आयो रे ओ तिमी आयो धरती गायो रे बतासमा उडेछै लाग्न थाल्यो यो मन तिम्रै कल्पनामा फुले झै लाग्यो नि यो तन तिम्रै संसारमा डुब्न मन हो नि मेरा सारा खुसी
निना चुनान ब्लस सचिव गुइगु को नेवा मिज ज्याजो निना निगले यकु सुबाटो थनि नेवा मिज थने कोतल नापा वंगु ज्याजो शेयर ना डिपे नापा लाइक कमेन्ट ना डिप डाक्न छ सुबाट दिसाफना थौं त थोप्रस्तो ता सान्त्रा साकिता बिरबिया दिस थौं त बा लिपा हन नापला